Kakajwi, umusore w'umunyarwanda wibera muri Amerika ariko akaba yaramaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda abinyujije muri channel yafunguye ayita Kakajwi Iwacu, akaba anyuzaho ibyo twakwita nka comedy. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ahembwa na YouTube buri kwezi. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Kakajwi uze gusiga udutima muri comment. Uyu Kakajwi yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2021. Amaze gushyiraho video 72. Izo video 72 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 196. Izo video 72 zimaze kurebwa inshuro miliyoni 9. Uyu Kakajwi ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 5. Uyu Kakajwi ukwezi gushize yarebwe inshuro ibihumbi 270. Noneho reka turebe amafaranga uyu Kakajwi ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Kakajwi ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 1,100. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi dolari rimwe rihagaze 392. Uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda 1,531,000. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Kakajwi ahembwa na YouTube buri kwezi. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.